OK， 1993年第49條題目就話喺個 figure 入邊，如果 ArcBC 對 ArcCA 對 ArcAB 嘅 ratio 係1:2:3，咁就問你以下邊一項係啱嘅。咁首先啦 ，BC 係1 CA 係2，然後 AB 係3。咁其實 arc length 係 proportional to angle at circumference。咁所以對住呢一隻 arc 嘅角咧，即係呢一隻，同埋對住呢一條 arc 嘅嗰隻角，同埋對住呢一條 arc 嗰隻角嘅比例咧，都係1:2:3。咁所以咧 statement one 係啱嘅。咁然後 statement two， 咁 chord 嘅長度其實就唔係 proportional to angle at circumference 嘅。咁所以咧 statement two 就唔啱啦。咁然後 statement three， 咁我哋可以 consider 下呢隻三角形嘅長度啦，等於1/2 BC sin A， 亦都可以等於1/2 AC sin B， 亦都可以等於1/2 AB sin C。咁我哋透過呢三嚿嘢咧，都可以 derive 到 BC sin A 等於 AC sin B 等於 AB sin C。咁我哋淨係考慮呢兩嚿先啦。咁 sin A 比 sin B 就等於 A/B。咁然後我哋考慮呢兩嚿嘢，咁 sin B/sin C 就等於 B/C。咁所以咧 sin A/sin B/sin C 應該係等於 A 比 B 比 C， 而唔係1:2:3。咁所以 statement three 都係錯嘅。咁所以答案咧就係 A 啦。